Ye Museveni amuozi wa nupu. Tochimanyi let me tell you Smith. Nkusiba mu first family ya wano omuntu ogu asobola kwesimbawo ku free and fair election na wangula ye genocide ba Museveni bonna ba Moses ali bantondo muozi chicha asobola gamba tata na chikola. I think that soboka is Moses a true photocopy of General Museveni. Net that soboka. By the way, to that mpoliza muozi techisoboka era bakanga isema agenda okufa bajikube bajikube gasiya bakanga isima tusu isima ya very Burundi nzo malaga nkanga wavao isingiro je tuwava gitere bannange njagala omusiru era bakubira isima inendwa desatu yarwala sukali no munyo nebigerezo byekala njagala kichina ya kitwalako oya najikuba wawulide isima esebo sigenda kuddamu sebo kubanga sebo izo jikuba ne waba Museveni kuwe mulabiti geno buze jeno katumba amala uyankubira ku airport obusiru n'obubbi obuli wano omanyi babbi banyazi batemu dindako